Tawi letu lina huduma ambazo ziko kiubinafsi, kwa lugha ya kitaalamu au Kiingereza tunasema personalized service. Kwa hiyo katika tawi letu hatuna huduma ambazo wateja wetu watakaa queue wanasubiri huduma. Tawi letu tunatoa huduma zote, kuanzia huduma za kuweka hela, kutoa hela, kufanya forex exchange, tunafanya trade financing, ina mambo kama ya LC. Kwa hiyo tuna huduma nyingi. Kwa ujumla tunakukaribisheni sana katika tawi letu la Kijangwani, wateja wetu, ili muje kupata huduma bora ambayo itakuwezesheni kukua na kufanikiwa katika biashara zenu. Nimefurahi sana kwa sababu hii imekuja kutanua branches kwanza kwa upande wa Equity, lakini pia imefanya tunaweza kupata huduma kwa haraka ukikompea na ile branch ambayo moja unaenda sometimes kuna foleni sana, lakini kwa sasa tuna hii Supreme ambayo sasa mteja unakuja unapata huduma kwa haraka na kuondoka. Na hii ni kwa sababu ya ukubwa wa branch na nature ya hawa clients wa hapa. Kwa hiyo wateja wenzangu kama mimi tunakaribisha kwenye hii branch, tuje kwa wingi tupate huduma za haraka ili kuokoa muda. Asante sana.